egameni lenkosi ethu Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabulisa wonke umuntu okhona endlini yenkosi. Koqala siyabulisa bonke otata, siyabulisa bonke omama, siyabulisa ulutsha lonke egameni lenkosi Yesu. Siyabingelela ku chorus leaders zethu, praise team yethu, keyboardist bethu, o sound engineer bethu, media team yethu, team yethu protocols, the ushers. Cela bazalwane siqhubele uYesu isandla esikhulu. Ngokhethekile sibulise butatu befundisi bonke abakhona nabo futhi sibaqhubele isandla esikhulu egameni lenkosi. Ngakahlali phansi cela ubingelele ubulisa abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu uthi molo menza. Yakwangathi ubulisa babe yi5 because this is a month of grace, this is a month of favor. Ya babe yi5 nge high five uthi molo menza, molo menza. Molo menza. Wenzeka kuhle. Sibulisaneni. Glory to Jesus. Moya lo ngcwele. Yabona kusaqhuma i-high five pha. Qhubeleni isandla esikhulu uThixo wethu. Thina baba thina ngemihla Thina ngemihla thina ake simqhubele isandla uThixo wethu namhlanje. Alibonge igama lenkosi. Singahlala phansi bangcwele siqhubele uMC wethu isandla esikhulu. Mfowethu Matiwana qhubeleni isandla kakhulu bazalwane. Praise the Lord. Cela ubone izandla zabantu baqala ukufika namhlanje bathi it's my first time izolo bendingekho but namhlanje nikhona. Cela uphamise isandla sakho sifuna nje ukubingelela sikwamukele. Kanti baqhubele isandla bazalwane bonke abakhona egameni lenkosi. Phakamisani futhi. Ufuna ubuza umuntu ngamunye ngoba nokumemile. Wena sesomemile omemela ubhuti kawuphamise isandla mntanami. Nguwe. Hayi ngiqhubele nesandla. Uyamamela. Ngibona esinye isandla siphakame apha kumama ngoba noku-invite ngoba nokumemile. Andiva mama. Sisilinde. Qhubeleni isandla sisilinde. Uyamamela. Omnye wena sesingoba nokumemile. Andiva. Usisilinde. Hayi mphindeni. Uyazithathela insikelelo umntana abantu uyazithathela. Omnye ogqibela bengekho izono kodwa khona namhlanje. Ubungekho izono. Qala ufike namhlanje. Ngubani okumemile? Sesilinde kwakhona. Ima ndibuza lo opha emva. Lopha emva. Umenyo ngoncane. Uncaki. Onguncali. Ngithi uncaki. Bese ndithi ikhona inkinga apha. Uphi uncali? Molo ncali. Ngiqhubeleni isandla kakhulu bangcwele. Aba kuba nomeme omnye phakathi kwenu. Nguwe omeme sisters. Ngiqhubeleni isandla. Wonke umuntu ongamemanga apha intoni incaki? Ulibele. So libala imvuselelo le. Imvuselelo ifuna umuntu abe alert ungabikho into ezakumisa because awuyazi into ba uthi uza kwenza ntoni nini.
abanye miracles akwenzeka apha ecaweni, abanye miracles akwenzeka sosekhaya, abanye zakwenzeka uhamba ugoduka uphindele ekhaya uThixo enze into. So that is why imvuso xa ifika ifuna umuntu abe alert, avule amehlo kamoya, avule nezindlebe zikamoya. Kaniqhubelwe uYesu isandla esikhulu. Praise the Lord. Siyabulela ke nonke niqala ukufika namhlanje, siyanamukela nephinde nebuye nangomso. Cela bonke abantu ngomso abadinga umsebenzi, if ukhona uya apply awufumana umsebenzi, okanye uya apply for NSFAS, for ibhasari, whatever nje i-application lo ozenzayo but azikabi successful, ndicela ngomso uze nedokumenti zakho, uze ne-CV yakho, nebhizinisi ayikazi ifumana umsebenzi, wavula ikhampani kangifumana umsebenzi, cela ukuthi uyiphathe, uniphathele i-CK yakho bese uniphathela i-ID book yakho, mazisi noma ngabe ushaya ngo-green ku-right, izanala green, xa ubetha nge-smart uze nala smart, sizafuna ubeka isandla pha. Haleluya. Imimoya iyasebenza kakhulu nge-identity. That is why into efana ne-identity yakho, ipass, i-driver's license, you need to be careful, make sure ukuba ezo zinto uyaziqophelela, because kunento endiyifundile ndayibona abantu baba careless. I-driver's license yakho, i-ID book yakho iphethe wena. Umuntu xa efumene, that is why mos uyabona ukuthi abanye abantu baba nenxaki, uthola ukuthi umuntu ubhadala izikoloto angazazi, kukho umuntu wafike wathatha i-ID yakhe wayovula i-account, because i-ID yakho iphethe wena yonke inkcukacha yakho, phethe yonke information yakho. So siqaphele lezi zinto and make sure kuba uba careful nge-ID yakho nange-driver's license. Anything, any information yakho, you need to be careful. I-document ezine-information yakho suzibeka noma kanjani, even nasendlini ungathi hayi apha endlini zibeke apho wazi khona manje asifumana apha. Haleluya. Abanye namhlanje ubomi bethu abucace, abuyiphambili, kulahleke i-identity, awaziwa, uthathwe i-identity yakho yachentshwa. Ungayithatha kancinci wena into kulahlekelwa i-ID book, kulahlekelwa i-driver's license. Ziyathathwa ezi zinto, ezinye ziyiswa emkhathini, kufike kushentshwe i-identity yakho emkhathini. Ezinye zingaphansi kolwandle, zihleli nama-marine spirit pha, sihlezi nezikanyamba noma mlambo. Every time xa bejonga la identity yakho bayitshintsha i-identity. That is why abantu abaninzi bangafinyeleli kwi-destiny zabo. Umangale umuntu ucounta 10-15 years alapha entsindisweni, kodwa ayikho into echoyo. Kanti kukho i-identity, mamela, i-identity ibalulekile ukuba ungubani. Haleluya. Kufana nento yokuphathisa umuntu, khawundi phathisene i-ID yam, you need to pray over it before unikeza umuntu. Nekhona bazalwane? Nekhona? Namhlanje sizawudila nge-prophetic message yango 2026 uThixo andiphe yona. I-prophetic message kanibona uba bamamela na. Ithini i-prophetic message yalapha e-Eagles? 2026 is the year of hayi kukho abangakasho. 2026 is the year of namhlanje ke nemvuselelo isihloko sayo sithi 5 days of revival, or 5 days of revival. Ndithini na? 5 days revival of prayers, 5 days revival of breaking, 5 days revival of breaking. Right, ngasibuyeneke because namhlanje izawuthi teach bese ndithi preach. Oh bese niphose ngathi if bendazile ukuthi angekho amanzi emthatha benze sithengela edolophini.
ndisathi nje ndiyathetha nangu uyavela. Ngiqhobeleni isandla ulate. All right, asibuyeni ke bazalwane. Breaking limitations. It's a very interesting title. Kahle kahle i-message enamandla. Dibone into ubu serious bale message uThixo andipha yona. Wayeshilo uThixo ukuba the more unyanga uqhubeka uzayambula lento kum. So kancane uThixo uloku uyayimbo hey nami xa siqala unyaka sithi breaking limitations bendiyitsho nami with the excitement yokuba uThixo uzobreaka limitations kulonyaka. But the more kuqhubeka ixesha ndiyabona uba hey lendijulile le. So ndithatheke ixesha ndathi bit by bit ndathi andibhale incwadi ngalonyaka ka2026 with the year of breaking limitations. Ke ndibhale incwadi ngento ethi breaking limitations. Izawufumaneka ngepasika izoba khona wena nje ulungise into yakho. Lithe eThekwini zawucela uba kube khona neyesiZulu, kube khona neyesiXhosa, kube khona neyesuthu. Injongo yami ukuthi wonke umuntu xa efunda lencwadi kube khona ilight, kube khona ukuqonda, uku-understanda lento yokubreaka kwama limitations. Sichaze lento because uThixo phaku Hosea 4:6 abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Hey siyabhubha siphele uThixo abe ekhona phakathi kwethu. So uThixo uzasinceda asengenene ezweni. Breaking limitations. Khawuthi breaking limitations. Breaking limitations. Kanisusa abantwana nizazinimaze lento. Right. Asengenene ezweni lenkosi. Breaking limitations. Sobamba pha andiqale ngayo le. Hosea 4:6. Ncwadi kaHosea sahluko esika 4 ivese ka6. Sanibonana emthatha. Sanibonana emthatha. Asihambeni ke bantwana benkosi uThixo asisize. Sizaloku nje sithi day by day. But yawuthi phela lemvuselelo bomba bakho bobe ngasafani. Hallelujah. Praise the Lord. Alibonga igama lenkosi. Ukhona usifundelayo? Funda sisi. Siyafunda incwadi kaHosea isahluko sesine. Isahlukwana sesesithandathu. Yewe. Kaloku abantu bam bayachabalala ngenxa yokuswela ulwazi. NgesiXhosa ithi bayachabalala. Bacishe bathi chabalala. That's why nami ifane mngakwachabalala. Ndichabalalisa zonke izingxaki zabantu ngaloThixo wami. Futhi ukuthi nje abantu ababonke yazi wena usazophumelela wena. Into umuntu xa selaphumelela uyalibala. Kukho omunye umzalwane ubendifonela kwezaviki last month kahle. Uthi tata kunekhapulo ekufuna high and low. Ndithi eyapi? Uthi ngeyasemthatha. Ikwazela from usesekhaya elidala. Bambe bayabuza ebantwini ukuthi wayapi utata uchabalala. Bathi abantu hayibo ukhona utata uchabalala. Sewavula necawe. Bathi yo siyamfuna ufumanekapi? Bathi uyafumaneka eDurban. Uyafumaneka eJoburg. Uyafumaneka phaka komhlathuze. Bathi apha emthatha kakho bathi hayi ukhona. But apha emthatha uza ngama Wednesdays. Bathi yo siyamfuna.
uthi la tata xa ethetha kulo sisi uthi lento kaChaps yaqala kumama wakwam kuko itender esasize applyela utata uChaps wafika waprofeta wathi mama kuko itender ozayifumana angazi kwanto azibuyele eDurban uthi nyane into ethi yaqala apho safumana itender axelela umyeni wami wathi umyeni wami hayi nami ndiyamfuna lo Chaps uthi nokuzayo ndeza nomyeni wami wasikhulekela utata sobabili nami umyeni wami wafumana itender naye boba yi2 bahamba ixesha elide bathi ingxaki yethu itender zisavumi tu sibathe siya apply senza ntoni azisavumi uthi usisi unkosikazi kalotata uthi mina ndiyayazi ingxaki apho seyilahle khona uthi umoya wami awulokusho uthi hamba otshala imbewu kulo yamuntu uthi khange ndimamele uthi kulo sisi ndiyacela xa utata uChaps alapha eMthatha please guys nifone ndiyamfuna okwangoku imeko iyabheda izinto azihambi kakuhle ndithi Thixo ithi wanile yokuba abantu bakukhumbule xa izinto zibheda zingahambi kakuhle kanti umuntu ube nexesha lonke umbulelo awuve ubalulekile ukubulela uThixo kubalulekile xa ubulela uThixo uvula izingcango ezininzi oba uThixo akusikelele lento ndake ndenza umzekelo kuphi imali thatha abantwana bayi2 nika lo munye umntwana imali baxelela ngani ndithi thatha ndiyakupha yathatha lo munye umntwana yagoduka ndithi thatha uthi lo munye inkosi tata so umahluko xa uThixo azawusikelela umuntu akavela amnikeze ibreakthrough enkulu kukho izinto apha ekukholweni uThixo ezibizwa ngokuthi ama-test number 1 uyatestwa xa uhamba noThixo before uThixo akutruste ngemillion uThixo uzawuqala kuphi 1000 ungabi faithful wena nge1000 athi uThixo awukho fit for a million xa uzawuhluleka ukukhupha ishumi se100 rand kuyi1000 athi uThixo akakabi ready kukho abantu abaready ukuba uThixo angabasikelela manje but ininzi labantu abekho ready uthi uThixo uzawuthembeka kanjani ngezinto ezinkulu uhluleka ukuthembeka ngezinto ezincinci uzasikhupha kanjani ishumi se100,000 uhlulwa yi1000 uzasikhupha kanjani ishumi se100,000 uhlulwa yi500 uzasikhupha njani ishumi se100,000 mama usahlulwa ishumi se300 rand Nebon namhlanje senza ntoni sibreaka limitations asichaza what is limitation limitation is anything that can block you that can prevent you that can stop you ukuba ufulfill noma ukuba ureach idestiny yakho anything that will stand before you ikuthibe ikuvimbe ithi awenqe awujumpi up it becomes a limitation the spirit of because limitation number 1 is the spirit limitation is a demon kumoya lo awusuki apha usuka emva mamelani bazalwane namhlanje ngifuna uthetha mamelana into umuntu before afumana izinsikelelo zikaThixo kukho into ezibizwa ngokuthi zi-family patterns family patterns kuba yinto enzakala kulomndeni ipattern omnye xa ethanda ngathi zikhesi ziqalekiso apha kwi-family zethu thina njengoba sisindisiwe samukele uYesu xa
uThixo avula izingcango kuyacheckwa ukuba apha kule family ngubani umuntu owake waphumelela. If imimoya ifumana ukuthi akakho umuntu oke waphumelela kule family iyavala. Yey uyabona umoya unamandla ngendlela emangalisa. Uthi omnye umfundisi pha eJoburg apostle weziwe uthi tata umpostoli kunomzalwane umama uyilady sasi sonke eBible College engumntana kaThixo asindisiwe. Waqala ibandla uthi tata you can't believe ukuba la sisi esaya sonke sikhempa sonke sisonke ecollege senza izifundo zeBible. Uthi tata sozuyikhola ukuthi lo muntu namhlanje wajika wabuyela emva namhlanje usisangoma. The whole pastor because lento omnye ngathi yo because aniqondi bazalwane iBhayibheli ithi asilwi impi yegazi asilwi nanyama asilwi nagazi but isilwa nemimoya. So forces are very strong. Ndikenbuke nje abazalwane ubabona ba he yazi ukungazi kodwa ukubona abazalwane benza into obona ukuthi la uzifaka engxakini ukube uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuphuma kulento. Kukho izinto esizithatha kancinci sithi hayi ndizawuthi nje ndizawuphuma. Ake ndenze umzekelo kukho igenge namhlanje engasakwazi ukuphuma etshwaleni. Ake sicheck ukuba yaqala kanjani ukusela utshwala. Kwaqala kuDecember kuthiwa hayi mosa izikole zivaliwe nje umuntu athi nje kancinci nje ukuthini yemntase kunzima ukuphuma ngoku. Xa uthi uyaphuma ufika ifriends ezithi hayi chomi awuyini cho. Uthi hayi guys mina ayindiyekile lento but hawu chomi incinci nje thatha uthi kancinci akusaphumeki. Ulento wangena kuyo uyidelela uyinyasa uthi andizawuthi bese ndiyaphuma. Akusaphumeki because kunento ongazange wayiunderstand ukuba lento endizifaka kuyo wena wasuke wabuka inyama wafocusa ku flesh wanga understand ukuthi lento oyenza with your flesh you are also doing it in your spirit. Uyenza nangomoya. Kukha abantu wathi ay ubomi bamani ndiyabuva kuba ay abulungi mani kanti yohlola nje emntwini. Wahamba wayohlola waphulelwa kwachithwa amathambo abekwa phansi waxelelwa izindaba wanikezwa amayeza kwathiwa hamba wasebenzisa wawasebenzisa wafutha wabhafa wenza yonke into wancinda wadla wakhafula wenza yonke into. Namhlanje akuphumeki kunzima. Kukho abantu abangakwazi ukuhlala ngaphandle kuba sebenzisa iyeza. Every time mela sebenzisa iyeza. Lento wayithatha kancinci athi hayi ndifuna ukuyozwa ndiva lo mama lo tata kuthiwa uyaxelelana izinto nami nje ngifuna ukuyova. Waya wena uwafocusa kumuntu kanti behind umuntu kukho umoya asebenza ngawo. Noma amen angaphela ke emthatha ndizuyeke uthetha inyane kaThixo. Andihlazi muntu ndingumuntu kaThixo sose ndivuse ibandla okanye ngiqala ibandla emva koko bese ndibukisa ngabo ababantu ayihambi njalo. Xa udiva ndithetha ngoluhlobo ndikubuyisela kuposition yakho uthi uThixo izolo hamba ubacelele babuyele kuposition zabo baphumile kuposition zabo. Alibonge igama lenkosi emthatha. Hallelujah. What is limitation? Limitation is anything ekuvimbelayo ukuba uphumelele. And the spirit is a limitation. I see spirit is a manje sibamba abantu bamanje. Umoya omdala ona more than 1,000 years, ona more than 500 years. Kwezinye ifemeli. Kumoya omdala kudala ukho bazalwane awuthi
uThixo azosikelela umuntu amadimoni ahlala imeeting kuhlalwe because sometimes imimoya iyakwazi ukubona xa sekuzofika ixesha lakho le breakthrough. Ubona ngani? Ubona ngokuthi njalo makumele wena ureceive ufumane ibreakthrough kuba khona isiphithiphithi apha ebomini bakho, kuba khona isixakaxaka umangale kuyashonwa ekhaya boplanile uthi uya ku Good Friday and njengoba uplan ukuthi uya ku Good Friday ibreakthrough yakho uThixo uthi uzayifumana ku Good Friday kuvele isifo ungabe usahamba. Umoya we-limitation every time xa uthi wena ndiyayeka manje ngifuna ufocusa kuThixo ndiyayeka le ndiyenza, lo moya ufike udale isiphithiphithi ebomini bakho because lo moya uyayonwabela into yokuba uhlale apha kuwo. That is why uThixo xa yamkhupha umuntu uyamkhupha, uzazibuyelela wena but uThixo yena uzakhupha. Namhlanje kukho abantu enzo break limitations ngomso, sizo break limitations apha ebomini ba ifamily yakokwenu. Xa silandela ii-patterns zasekha kunezinto ezenzakala similar but different people. Lento ikwi-lineage yakotata wakho, lento ikwi-lineage kubomama. Bantu bakhona abafumana imitshato kukho ekhanizalwa kukhona iinsizwa kukho nosisi. Iinsizwa ziyatshata but abosisi balayikha abatshati. Yini ndaba? Kunento eyalandwa. Abanye abazali bethu bahamba baya ebantwini bayofuna uncedo, babuya nezinto bengaqondi bengazi ukuthi ezizinto ababuye nazo apha ekhaya bayifaka apha eyadini ekhaya wayifaka apha endlini. Kwabakho indlu engavulwa, ivulwa ngutata kuphela okanye ivulwa ngomama kuphela. Kunezindlu ezingavulwa, kunento eyabekwa pha. Lanto leya ingumkhwenyana kubo sisi balayikha apha ekhaya balala silwane, balala zilwane. Uphuphe ebusuku alala nomuntu wesilisa xa kusa ekseni akho kwamuntu wesilisa lapha. Yini indaba? Kwalandwa into kuthiwa kuqiniswa umzi, kuqiniswa ikha, kanti abazi ukuthi lento iyisilwane izawukhula. Xa ikhula indoda lento ihlala apha ibenzela inhlanhla but iproblem abafumana imitshato. Azathi bathi abantwana kodwa mama why thina singafumani imitshato? Athi mama nikhathazwa yintoni? Yintoni enisweleyo apha ekhaya? Because sinayo yonke into. Yebo niphumelele ekhaya ninayo yonke into kodwa isibusiso somshado kumele sibe khona kule family. Namhlanje uThixo uzawubreaka all the limitations, yonke imimoya yokungashadi, yonke imimoya ekuvimbelayo. Abanye baqeda isikolo, xa eqede ugrade 12 ithi imimoya kaye euniversity. Xa kwenzakele waye euniversity kuthiwa kulungile but asoza pass, akakuna certificate azawubuya na. That is why umuntu lokaphinda ufeli module eyi-1 okoko ushoda nge-2 marks. Wena lento uyithatha kancinci echomi na this year ndijode nge-2 marks, yazi next year ndifuna ukuyibetha lento. Mamela lento olwa nayo wena noma ungazimisela ufuna ukwenza into, mamela ndikuxelele lento olwa nayo wena uyiqonda. Wena ulwa nemimoya. Njalo na ubhalile yona ukhupha 2 marks, njalo xa ubhalile ukhupha 2 marks and uloku uyayifeyila le subject, uloku uyayifeyila le course, njalo ushoda nge-2 marks. There is a curse ye 2 marks. There is a curse ye 2 marks. That is why we have to pray and break every curse and break every limitation. The devil is a liar. Go to the meza. Uyaxoka uSathane, lemvuselelo izobreaka, lemvuselelo izovula. Akudlalwa apha, sihamba noThixo, sihamba nomdala wensuku, sihamba nempokotho kamakhaya indlela, sihamba nengadlangadla. Umavula kuvaliwe, umavala kungabikho vula. Kawuthuntumeza meza. Uyaxoka uSathane, uyaxoka ufike kakuhle this time.
ufike kakuhle uThixo uzakwenza into. Ukuthi abanye babuye bayithathe samdlalo lento kanti lento iserious. Hey, iserious into yokuthi wena fanele uphumelele njengoba usathane athi awindawo. Serious kahle. Limitations to spirit umoya. That is why kuthiwa limitation. Mfundisi. Uhlala phambili la uzaze ngenze example ngapha. Isapha mntanami. Isapha. Upoint A usuka point A isapha. Mapha. Mapha. Mntana omncinci. Isapha boy. Isapha. Kuthini? Like uzapha kum. Imapha. Imapha. Uyambona lo? Xa isizapha kuwe umvimbe. Xa iyale uyele umvimbe. Xa iye kwelisayini umvimbe. Yeva. Uzamvimba. Ungabaleka ndithi wena your destiny fanele ufikelele pha. Yijeni yakho le. Uyathandaza, uyafunda esikolweni, wenza icourses. Unala uphokophele khona ukuyofika khona. uThixo uthi mina ndingu alpha, ndingu omega. Akho nto uThixo ayithethayo enzakala apha. Uyabona uThixo usinikeze iassurance. Yabona xa esithi ndingu alpha, ndingu omega. One, the statement sona sisona sithetha ukuba uThixo usisiqalo usisiphetho. In other words, xa uqale naye uzawuphetha naye. Akanga ithethe uThixo kuma-Israyeli into yokuba xa bephuma eYuputha bazawudibana nezizwe ezinkulu ezibazalwane. Khange uThixo azayithethe into yokuba bazawuphelelwa ngamanzi. Khange uThixo ayithethe into bazawuphelelwa ukutya. Khange uThixo ayithethe into bazawubaswa lilanga, babethwe lilanga. Khange ayithethe uThixo basifindela out ukuba that is why besithi abantu Moses usikhupheleni eYuputha, because yabona ke ngoku ngabe siyatsha ene bathetha nokutya okunganamsoqo ongananix bebatshiswa kona eYuputha. Now listen to this. Limitation. When you take a step of faith and say ndisindisiwe manje ndifuna uThixo, uyaphuma kuzinto zakokwenu. That is why some of us, ifamily zethu basirejectile ngenxa yevangeli. Ayapha nika-rejectwa ni. Mina ndagxothwa ekhaya ngathi ndibuye emsebenzini ndafumana iplastic emnyama, i-waste bag ibekwe epassage. Ndathi ndiyabuza uba yintoni epha kula plastic, kwathiwa impahla yakho. Ndathi ebuyaphi? Kwathiwa ibuye udrobhini ngathi impahla yakho ihlala phi? Ndathi hayibo kutheni ibekwa pha? Kwathiwa ndithi wena usenza izinto zalapha ekhaya uyahamba pha. Ndathi badlala. Ndabona ba serious ababantu. Ndaphuma ndafonela omunye umngani wami. Wathi hayi ndiyeza out yami. Ndathatha iplastic emnyama. Ndavalelisa. Ndathi nisale kakuhle. Ndagoduka ngenxa yevangeli. Vele sozo i-experience lento xa udibanisa uhlanganisa. Ivangeli liyamfuna nje umuntu akalimele. Ayazi ukuthi hayi izanibetha ngoku. Uthi uvela ngapha kuthi hayi, uthi uvela ngapha. Kodwa xa uma noThixo, abantu bekuchitha bathi asinalo uncedo lwakho, iya kuThixo, iya edolweni baThixo, ndandiphila kakuhle nefamily yami. Ndandifumana otata bendiphi imali, omalume bebandiphi imali. Kwangoku ndifumani kwanto Thixo ngenxa yokuthi ndakhetha wena. Thixo yenza into. Awukalibali
awukalibali ubani 10 uyambona mntana angagqithi apha angandluli umvimbe what's this you are marching to your destiny hayi mbambe uyamoyika buya sisi buye mbambe xasela buye mbambe xasela buye xa ebuya ezapha ungavuma angandluli umba umdonsi uyeva boy asiye ke sisi mbambe sumyeka mbambe hayi kusho ukuthi uyathandaza nomzalwane uyaphunyuka God bless you son akuze umuntu ongathi mkhulu isapha ubani igama lakho ubani Junior khawungena apha Junior yambona sisi angandluli Junior apha ndawubetha umuntu wandlula lo sisi angandluli lo mntana uyakwela cala uzawuvimba ngako konke angandluli xa ubiza uthi umbamba yeva Junior uvile uyidefender kaloku ak Nanso now mamen uyayibona lento uyayibona la wrestling uyayibona lanto xa ufumene i-breakthrough kuba njalo amadimoni amile avimbile endleleni kodwa ngenxa yemikhuleko nemithandazo nangokuzila ukudla uphuma sebathi bayakubamba kodwa kusala uyafika apho yakho lento ithetha izapha sisi zapha akukho into abangayibonanga izapha wena mntwana izapha kunento abangayiqondanga abangayi-understandanga sisi khawuxelela abazalwane ngela xesha Junior izapha khawuphinde kokugqibela kunento elifuna ukuyibonisa abantu hamba sisi Junior uyidefender kaloku uyazazi boy mamela i-life inje is a struggle mbambe Junior kodwa ekugqibeleni wafika I prophesy nakuwe uzophunyuka uzofika the devil is a liar njengamanje inzima indlela uyaphambili kunezinto ezidonsela umva kodwa ndithi kuwe uzophunyuka njengenyoni iphunyukile ekugqibeni lomcuphi I prophesy ukuphunyuka kubazalwane kathi meza siyaphunyuka kulonyaka bamba sendiyathandaza ndifuna ukwenza introduction how to break limitations. Did you understand izapha sis izapha mama did you understand the struggle salo mntwana mbona ungakanani kodwa nibonile uba uJuni umenza ntoni ncane la chepha uJuni kodwa yembamba man overpower ngamandla eva kodwa la ntwana iyadefend ayadefenda la ntwana yambamba wathi uthi yambamba watshona le wayobetheka pha wabuya le ntwana ilo idimoni lenza njalo ke nxa umzalwane azofumana i-breakthrough lilwe lide libone ukuba ayish andisanawa man ndithi mina nami ngabe kunzima manje udonsa kanzima ukwedla kanzima kodwa uzofika apho yakho the devil is a liar amandla esinawo lo usurvive because of strength namandla anawo lo ubayikho into emphunyukisi uphunyukiswa amandla because ubesayihudula lentwana uJunior kodwa lentwana imthenqa now nakuwe leli dimoni likuthenqa uzawuphunyuka uzawuphuma uzabreak i-curses insikelelo zikaThixo zizawuhlala phezu kwakho. If you believe, say yes, Lord. The devil is a liar. 2026 is the year of breaking limitations. Every limitation upon our lives in the name of Jesus.
every limitation. I command every spirit, I command every demon, imoya magwika ezenzelayo kule ndawo ebopha abantu baseMthatha, ebopha abantu base-Eastern Cape. Ngithi kulo nyaka 2026 siyaphunyuka, siyaphuma, kuvaliwe, kuvuliwe, siyaphuma. The devil is a liar. Asifuna ukwazi ukuba bathimona plan ntoni, noma ngabe kuhlalwa ama-meetings, noma ngabe kunezinto ezenziwa, kodwa kulo nyaka siyaphuma ngegama lenkosi Yesu. Khawuthinta ababili abathathu uthi siyaphuma, 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 siyaphuma. The devil is a liar. 2026 siyafohla, abevalile siyawujampa phezulu, abevalile izingcango bavalile siyajampa, siyaphambili lapho siyakho. Whether istorm siyeza noma imimoya enamandla ima phambi kwethu, kodwa siyaphambili, siyahamba singasayiboni nakahle indlela, kodwa phambili kula siyakho. Alalumelwa kunzima manje, kodwa ungabuyela umva. Push, 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 push until something happens. Amen. Yemzalwane, suthatha ubomi kancinci wena. Ngoba wena uzothandaza nje 5 minutes ugqiba apho uthi nxa ehlisa miracles. Kuyaliwa apha. Funda ngesizulu John chapter 11. Saints, from the days of John the Baptist up until now, the kingdom of God has suffered violence. And violent people, they are taking it by what? By force. When ukuba umsebenzi wakho uzavela uthi baba egameni kaJesu waseNazaretha ngicela umsebenzi uthi ngisele umsebenzi in Jesus name, amen. Then usufumene umsebenzi. Yesisu uzakuthandaza uzwe. Usungakathandaza uma ungakamdawuthi umngabazi uthi uthi xuthu sakhona yena kodwa. Because wonke umuntu ufanele afikele ukudawutha somewhere somehow. Faith is the substance of things that we hope for and the evidence of things that are not seen. Kukhona ukuhamba noThixo ukholwa uThixo until uzungasamkholwa. Ngenxa yemeko ozifumana uphakathi kwayo. Kungenzeki into. Bozibuza ba hayibo ingxaki kimi kodwa ndenza yonke into nje. Ndiyamkhonza uThixo, ndiyanikela ndithini xa kufasta ndiyafasta. Uzothi hayi maybe ndifasta xa kuthiwa akufasta cawe andizenzele yami ifasti, uzenzele yakhe ifasti, kodwa make it ulithi tu. Fundani ukuthi kuhanjwa njani noThixo. That is why kwincwadi kaIsaiah uthi uNkulunkulu, my ways are not your ways and your thought. Imicabango yami ayisimicabango yenu, nezindlela zami akusizindlela zenu. Uthi uThixo njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga ndinjalo ke mina Thixo. Ikuphi impumalanga selapha, ikuphi intshona selapha. You see the cap. Yabona ba inkulu kangakanani. But ke uThixo nangumile ezweni lakhe. Uthi xa nimamela nokumamela nilenze izwi lami niyakudla okumhle kwezwe. Fanele sidle okuhle 2026 akangapheli singakudlanga okuhle. Thixo sitshise mani Thixo. Sitshise baba. Funda sisi. Uyifumene? 11. Kanti animameli. Funda sisi. Mnikeze mic. Funda. Usukela emhleni kaJohane umbhaphatisi kuze kube manje. Umbuso kaNkulunkulu lisho ngesizulu lithi uyafuzulwa, and abawufuzulayo bawuthatha ngenkani. Bantwana shayani izinto apho. Yo, kuverse bani?
fundani chapter 1 chapter 11 uverse 1 ndifike kulanto endiyithetha ngayo. Anilifundi Verse kanti wow kanti nina nilifundi iBhayibheli. We verse number 1 Verse 1. funda. Kwakukhona othile ogulayo. Hayi anifuni ogulayo. Verse 12. Abafundi bakhe. Hayi Matthew chapter 11 verse did 10 12. minutes touch on. Yeah. Sorry my fault. But ndayichaza nina bofana niyibambe ukuba oh hayi tata kumethu. Ndiyalithetha iverse but ndilibela iscripture kaloku ndingumfundisi everywhere zininzi nemessage endisho andiwazi ukuzikhumbula zonke. Nina njengabantu abafunda iBhayibheli fanele nithi hayi tata seyazi leyo Matthew 11. Methetha uba nilifundi kwanini iBhayibheli. Nifundelwa ndini. Verse 12. Yebo. Kepha kusukela emihleni kaJohane umbhaphathisi Yebo. kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzulwa nabawufuzulayo bayawuphanga. Ha. Jesus. Hey ake akophinde le verse. Kepha kusukela emihleni kaJohane umbhaphathisi Yebo. kuze kube manje. Lalela. Kusho thina emhleni kaJohn umbhaphathisi sasingekho. Emhleni kaYesu sasingekho. Emhleni yobani sasingekho. Kodwa iBhayibheli ithi kuze kube manje. In other words uThixo lento wayibona from the beginning kuba izawuhamba until generation to generation. There is no generation ezawuhamba free. Each and every generation kumele kube khona istruggle endlula kuso. Ezinye zezistruggle uThixo enza ukuthi azivumele lalelani. Nina nafumana ivangeli abathi kuni ababanishumayezayo. Khange banixelele inyani. Bathi apha kuni xa usindisiwe ungumntana kaThixo ufumana yonke into. Xa uthandaza uThixo kwenzela yonke into. Abakuxelelanga ukuba awuhambi nalo Thixo ungavivinywa. Ukuvivinywa ukutestwa. So now this is the thing. For God to trust you, for God to have faith in you, God has to give you the test. Mamelani kanti why lento ningayi understand. Sonke apha sibuya esikoleni. Sifundisiwe from le thina sasifunda kusathiwa usub A. Grade 1 loyo today grade 1. From grade 1 sasifundiswa. After ukufundisa sisafundisa ukubhala abonkamisa ama vowels. Hey kunzima ukubhala uA. Wenze iqanda muqede bese ufaka induku ngapha eceleni. Kwesinye isikhathi le nduku uyimise iqanda limilodo lapha induku ile. Kanti okay kulungile. Niyangihleka ngithi kura kanti leqanda leli fanele induku ithinte ithi nca. But it was a struggle ukubhala indilinga bese uthi it was a struggle until isandla siye ngokuyiqhela lento. Until now xa sesifika pha ko standard 3 standard 2 siyafundiswa ke manje sekukho ne novels nantontoni. I mean not novels man. Kukho i-textbook ezincinci. Sesikwazi pha besibhala bo A E the whole day uzakwenza u-A E I O U. Niyayikhumbula? Lahamba ixesha ku standard 2 sesiyaqala manje ukubhala ubaba umama. Ufundiswe lento unyaka wonke pha siya ngokwanda manje. So now this is the thing. That was after xa sifika pha ku standard 3 sifundiswa inganekwane sixoxelwe inganekwane uqithwa apha kuthiwa hambani niyobhala okanye kuthiwa ke nayi imbuzo A5 ngale story ebesisifunda. Wayeneminyaka emingakhi uYesu uma efumaneka etempelini. Umbuzo wesibini uthi siyafundiswa wena kuthiwa hamba uyobhala ekhaya okanye kuthiwa ke manje siyabhala manje.
why besifundiswa after that bese sinikezwa i-test? Xa uzohluleka ukubhala lanto kusho ukuthi i-test awuyiphasi. Then nina nithatha phi into yokuthi nizawuhamba nalo Thixo anifundise izinto gqiba uThixo anganibhalisi i-test? Angithi ivangeli alifumana nini labo receive I receive. Anifundiswanga into yokuba umuntu ufunda izwi likaThixo aliqonde alikholwe. Emva koko xa ithandaza athandaze izwi. Nowadays sinabazalwana abathandaza ngenyama instead of bathandaza ngomoya. Uthandaza kanjani umuntu xa ithandaza ngomoya? Umuntu othandaza ngomoya ngumuntu othandaza akode izwi likaThixo. Bawo wena uthe ezwini lakho you quote the scripture. That is why you don't receive, because you pray in the flesh. The problem uThixo uyakusho, but the problem is lo mkhuleko wakho awuna effect kwi opposition yakho. Umkhuleko owenzayo mele uaffect the opposition. Intoni opposition? Opposition nguSathane namademon. Iprayer endiyenza mele paralyze amademon. Ayalelwe ukuthi azombamba. Fana mangithandaza ngithi bawo ngegama anditsho ukuthi umuntu akhwaze angqole. Ungathi usithandazela nje uthi bawo ngegama lenkosi ethu Yesu. Thixo wethu nama uzithandazela nje, but because uthandaza izwi likaThixo amademoni ezwa, because izwi ngelaxesha usalifunda alikabi yingozi. Izwi lingena kumuntu njengamanje izwi liyangena, ndiyashumayela ndiyapreacha mosapha, ni receive izwi lingena ngezindlebe, niyalizwa lingena ngezindlebe liya enhlizweni. Lalela alikabi ingozi ngexesha usalifa, izwi lingozi ngexesha seliphuma kuwe. Ngexesha liphuma kuwe kulapho ke elingcaka okwangoko uyaliva uyareceive. That is why each and every message or receive, each and every message oyamukela, make sure ukuba uyayigcina apha kuwe, because kuyafika ixesha apho khona kuzawuthiwa uyayikhumbula imessage ushabalala akufundisayo. Njengoba nasesikoleni siyafunda bese kuthiwa sizobhala itest, niyakhumbula isifundo esasenza enekudala wandlula ngelo xesha bese kubuzwa imibuzo ngento wake wayifunda osondlulile kuyo. Nalapha ke ekukholweni kunjalo. Namhlanje kunabantu aba experience ama problems, izingxaki apha ebomini. Intoni ekhoza lokho? Izwi owalizwa. Mamela uSathana akanandaba nawe. Ingxaki kaSathane lilizwi likaThixo elilakuwe. Ingxaki kaSathane udhobo lukaThixo oluphezu kobomi bakho. Ingxaki kaSathane ukuba wena ube ku right position ngexesha eli-right. Lalela mntana sekha, the devil is a lie. Fanele ulwe ngako konke. Uthi Thixo kulo nyaka Thixo yenza into ku-2026 andibuyele emva, ndimile apha ziyandibetha, ndiphelelwa ngumsebenzi, ndiphelelwa yintonto kodwa ndiye mva, ndimile apha. Hey, kufanele ume kuze kuhlekiswe ngawe, kuthiwa wayeka izinto zakokwenu nagijimisa izinto zamacawe wokuhamba. Uphike nempostili wenu uthini xa ugqothiwe nje wena emsebenzini? Lalela, kwamanye amaxesha fanele udlule kuleso simo. Noma ngabe ulahlekelwe umsebenzi, it was your test. Mntana sekha, ungayifeyili le test ukuba ulahlekelwe umsebenzi ayithethi ukuba is the end of the road. Akusukuphela kwendlela. The journey still continue. Work no work, job no job, but the journey continue. Phelela ngumshado wagqothwa emzini, akusukuphela kobomi, impilo isaqhubeka. Saya phambili kaThixo, uthumelwane akukapheli ngami. Ayakapheli. Yokukhona abantu walahlekelwa umsebenzi, usekahlezi seyinto egulayo nje, seyinto egulayo.
udepressed mbina lapha ebusweni idepression imbambile kuba akasaphangeli ubani othe xa uphelelwa ngumsebenzi then kuphelile ngobomi bakho bazalwane wake up man the devil is playing you wake up man wake up is not over ngawe uyaxoka uSathane ukuphela kwalo yamsebenzi akusho kuba kuphelile ngobomi bakho impilo isaqhubeka as long as you live as long as uphila uthi angenzi into uthi akashintshi imeko mamela ithi iBhayibheli ungcono umthi ogawuliwe wasuswa ngokuba uzawuhluma futhi tshela umakhelwane noma ngabe izinto ahambi kahle manje kodwa nginethemba lokuba uThixo uzayishintsha imeko yakho ithi utohlabelelayo bonke abanethemba kuye bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula impela bayalahla nemithwalo esindayo abanye bethu nje sishoda ngento eyodwa ukulahla nina nonke nisindwayo imithwalo izani kimi ndinothule imithwalo akusukuthi uyahluleka inxa kuphethe nxa kuthwele yonke lapha kuwe uthwele kwambeka kanzima awukwazi nokuphakama uhamba uqonde ugobile fana nalamama wangena etempelini ithi iBhayibheli wayenesifo sokugoba the familiar spirit uyeza apha phambili uzonikela akakwazi ululeka namama ufika uyanikela uthi uYesu kulomoya uYesu uthetha nomoya because uYesu ebona uba umoya lo akekho umuntu ongahamba so uthi xa kamdala angahamba solo nami ngithi akho umuntu ozawuhamba sola nedepression uThixo akhona amninzi amkhaka agcwele indlu umuntu azawuhamba nedepression uhambe nestress sokuba ulahlekelwe ngumsebenzi hayi yale ukulahlekelwa umsebenzi ayithethi into yokuba kuphelile ngobomi bakho lalela uthi uIsaya okholwayo kaNkulunkulu noma ngawa kubeka u7 kodwa uThixo uyamvusa aphindawe uThixo amvuse athi uyahamba khutshwe awe uThixo aphinde futhi amphakamise lemvuselelo izophakamisa abalela abawile is not over ngiphethe message uthi kokuzamemezela emthatha ukuthi it's not over akukapheli awuthi angakasho akukapheli kawuthi uthumeza akapheli akapheli mesa akapheli lahlekelwa nje umsebenzi so depressed umnyama nasebusweni awusaphumele ngisho phandle wondile uzacile ngendaba yomsebenzi nje hayi kamxelela umezamani hayi kapheli ma the journey still continue unamangu satha hayi intwana ezithu wazizapha zanapha ufana bam 2 boys zanapha khawulezani sendevala zan 2 boys hey yabona ke ingxaki ke le niyababona abantwana benu abazazi nokuba bazintoni ingxaki serious le ay junior kodwa mfowethu awungene la kaka hey angomfana lo osemva kwakho somfana lo izapha boy intwana zalapha ziyasaba nokuba utata umfundisa demonstration hayi mamela boy soze ndibone into zakho noma nizibona ndizusithetha apha ecaweni lala ufuna ulale apha solethe wonke umuntu akwazi ukukubona mfundisi aliboshwa ngani kodwa ipulpit
labafundisi baphalisha lapha ba discipline isapho boy uzolala lapha ulale apha iqondise bhutlime kahle la lo bheke phezulu ya lala nawo sengiyavala bambani denza umzekelo ndiyafundisa ngizolo ukuthi abantu bakwazi uunderstand isu ungolungileyo kaThixo this is a righteous one hayi ulungile lo mntana into nje ukuthi ndiyafundisa ungolungile kaThixo ungongalungile lo bobabini bawile niyababona kodwa ithi iBhayibheli olungileyo kaThixo noma ngawa kube kangaki uThixo wenza ntoni phinda futhi ulala bayibona lento ungakhe lo awuphendulana olungileyo kaJehova ohamba noThixo owahlukanisile washiya izinto zakho kwabo wathi nihamba nalo Thixo uhamba esenza so hambe siwa kodwa uThixo akathi hayi nawe uwanjalo ayilala lapha akayisho uThixo every time xa ewa uthi uThixo my hands are ready to uplift you aphendulale junior man bade bayifumana bakayifumani lento ungolungileyo kaThixo athi uThixo kuze kube ngasikhombisa uyavuswa uyavuswa lo ulele lo okalele uyile lo lona soze awe because vele uyi kodwa olungileyo kaJehova noma ngawa kuze kube ngasikhombisa uThixo akamdeli uyamvusa akazuwa lo ngoba kakazeme vele akakazeme uwi kodwa kaThixo othandiwe uyavuswa alibonga igama lenkosi God bless you son come here my boy andinanto dingena wena Thixo uzinto andinanto wena Thixo unguzinto zonke andinanto Thixo unguzinto zonke andinanto Thixo wena Thixo unguzinto zonke andinanto dingenawe Thixo wena Thixo unguzinto zonke kanimkhobela isandla esikhulu Thixo
Shabako Satakaya. Zibrondo Bobo Satalama. Zikondo Satababaya. Zeketelebo Sekelima Baba Kusata. Zikaparonto Shikapa. Liparatu Shakate. Zebreketos Kananamakia. Senanamakusa Tekeyanda. Zikatabibia Kodusha Takaya. Zemakusha Takababashanda. Yanabositabaya. Commando Adas. Shikaparata. Somamama Kosa. Likabaros. Kabosaya. Sesiyatandaza. Sesiyakhuleka bazalwane. Kungabe sabikho umuntu ophuma ngomnyango. Siyathandaza right now. Sibreaka onke ama limitations. Andazi intoni lekuvimbayo. Andazi intoni ekuvimbelayo kuba ungafiki apho ufuna ukufika khona. But ndiyabona amaxesha amaninzi xa uthi wenza into ayiphumelela uyigqiba into yakhona uyishiya phakathi. Mamela lo Thixo endithetha ngaye uyakwazi ukudila nemeko adile nezimo. Namhlanje uzakwenza into yenzeke. Mamela ndikunxelela mzalwa u2026 ngunyaka wokwenza kwenzeke okungenzeki kubantu kuThixo wethu kuyenzeka. Yebo abantu bahlulekile, abantu bazamile, kodwa uThixo akohluleki. Phakamisa izandla zakho sengiyathandaza. Oshaha le mali le bosaya. Antinanto Antinanto Bueno Ubuzindoso Antinanto Tingenawe Thixo Wena Thixo Uyizindoso Phakamisa izandla zakho sesiyathandaza. I feel in the atmosphere chains are breaking. I feel in the atmosphere the spirit of witchcraft is breaking. I can feel in the spirit every demons are running away. Because there is a fire that comes from above. In the next 5 minutes, the fire from above will descend. Liparatu shakatara. Libara sotaleba. Yakatalina babosaya. Yala baboseketede. Get ready now, get ready now. Get ready now. Get ready now. Kuna mlilo uzokwehla ezulwini. Uzokwehlela phezu kwabantu. Uzokwehlela phezu kwekhaya lakho. Uzokwehlela phezu kwebhizinisi lakho. Uzokwehlela phezu komshado wakho. Uzokwehlela phezu kwezimali zakho. Uzokwehlela emsebenzini wakho. Uzokwehlela empahleni yakho. Uyokwehlela phezu kwabantwana bakho. Yenzeka right now. We are getting closer. We are getting closer. Devil, you are the liar. Step aside. Move away. Get out of our way. We are destined for success. We are destined for breakthroughs. Devil, move away. Witches, move away. You have no power, you have no authority upon our lives. We are the children of the Most High God. We are the righteous one. We are sanctified, you are blood washed. We are saved by His grace. We are saved by His grace. Right now in the name of Jesus, we apply the blood of Jesus upon our lives,
In the mighty name of Jesus, we apply the blood of Jesus upon our families. We apply the blood of Jesus. Kushata kabashuta, kushata kata, leposikapaya, lakatosatamaha, libarosatekia, libraska mahando, libabasikatelebesaya, yantakamosatakaya, ilabababasatekia. I declare breakthrough. Your children, Almighty God, I declare a breakthrough upon their lives in the name of Jesus. I declare and I decree in the mighty name of Jesus, no weapon formed against them shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. Though they might come in one direction, but they will flee away in 7 directions. Father, in the name of Jesus, right now, we trample upon scorpions. We trample upon snakes. In the mighty name of Jesus, we come against the spirit of witchcraft. We come against the spirit of mermaid. Ilamakushataraba, Ilamababa Sanda, Ilamaba Kosaya, Yakatalika Baba, Zupakatosha, Zuparando, Yanda Kebosa, Lekatele. We are getting closer. We are getting closer. Closer to our miracles. Closer to our breakthroughs. Liparataya. Lekataliba Baba. Sunday Adosa. Liparata. Likatamakushateke. Liparando Suda. Yala Baba Sateke. Yala Baba Sunday. Yes. Every limitation be broken. Every limitation be broken. Every limitation be broken. Liparatushaka. Libababosaya. Yandalabosa. Yandalababosa. Arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. Rise up, Jehovah. Rise up, mighty one. Shakatala baba baba. Ya. Aya shamatimoni mach. Baya shabataga timach. Zia shikoto zobumnya. Agobisumlila. 7 times. Yes, Lord. 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 Tati Santa Sako Sakarai. Usbege na pespongweni sakho. Uthathi Santa Sako Saka left. Usbege swini. Kunanto sokwenzeka. Kunalahla lomlilo. Osuka ekhaya ezulwini. Wahlala mthatha. Ayashamatimo. Bayashabathaga. Bayashabalo. Ayachamagwika. Ayacha. Ngegama lika Yesu. Get ready now. Get ready now. Now get me now one. When I would fire. Get to 2. Utwana fire. Until the scissors figure go 7. Get ready now. Get ready now. Get ready now. Get ready now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Aya shabatimo. Aya shabatanga. Ngegama lika Yesu.
ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu ayatsha ayatsha sithumela umlilo nasemakhaya ngithumela umlilo ngithumela umlilo emakhaya ngithumela umlilo emsebenzini ngithumela umlilo ezigodlweni zobumnyama ngithumela umlilo. Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shanda kabos. Yakabos. Yandala baba bebe. Hura basanda la baba. Kushata kababa. Mbisana. Rakatali baba. Shaizanda zakho bulela uThixo. Kwabisanda sakho kwabisanda bulela uThixo. Shanda keparata. Shanda baba. Shanda kabos. Inana mama. Yalaba loose fire of the Holy Ghost. Liparakusha teke. Lipakasaya. Tifamanta gathixo. Tifumlilo. Ayashamatimo. Ayachamatimo. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ziyashikota zobumnyama. Fire. 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 Athumela umlilo ekhaya lakho, athumela umlilo. Thumela umlilo ekhaya lakho, thumela umlilo. Mangabe uhlala ngapha, thumela umlilo ngapha, thumela umlilo ngapha, thumela umlilo ngapha. Mangabe uhlala ngapha, thumela umlilo ngapha. Thumela umlilo ngapha, thumela umlilo ngapha. Mangabe uhlala ngapha, thumela umlilo ngapha. Thumela umlilo ngapha, thumela umlilo ngapha. Nangabe uhlala ngapha, thumela umlilo ngapha. Thumela umlilo ngapha. Nangabe uhlala ngapha, thumela umlilo ngapha. Thumela umlilo ngapha. Nangabe thumela umlilo. Thumela umlilo. Thumela umlilo. Thumela umlilo. Ababanjwa ngamandla nibalethe phambili. Ababanjwa ngamandla kaThixo nibasise phambili. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ayatsha matimo. Ayatsha. In the name of Jesus. Kushatakama. Kosita. Siba baba yentelebe. Sila baba satatata. 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 For the last time, be sumlilo. Say fire. Say fire. Say fire. Say fire. Say fire. Say fire. In Jesus' name. Amen. Kobi santa sakho kakhulu bulela uThixo. Thunder by fire, Almighty God. Thunder by fire. 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 Thunder by fire.
Rapasotuparata Rikapasotopoya Ripakadoshateke Rinamakushataka Rebebebebebebebebe Rebebebebebebe Rapasatabaya. Yes, 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 yes. Our Shabbatimo Our Shabbatanga Yakamaliga Yasu. Oh, your confusion. We bind you and we nullify you now by the power and the anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. God Almighty, we declare and we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper in Jesus' name. In Jesus' name, we seal our breakthrough by the blood of Jesus. We seal our breakthrough by the blood of Jesus. We seal our deliverance by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Kabisanda sakubula luti. Thank you, Jesus. Kabeleka khulu Thixo isandla. Wona maya. Ngifuna ukuzobeka wonke umuntu isandla. But ngifuna uqala ngaba abantu abalahlekelwe umsebenzi. There's a special grace for umuntu olahlekelwe umsebenzi. Tomorrow uzobe nikhulekela service yakusasa is about abantu abalahlekelwe umsebenzi bangaphangeli. Khona abantu abalahlekelwe umsebenzi. Izana baphambili. Mighty Jesus. Mighty Jesus, ufuna ukunikhulekela. Lahlekelwe umsebenzi. Uphangeli. Nawe sesulahlekelwe umsebenzi. Lahlekelwe umsebenzi. Selungise indaba yenu. Allah sadaka. Nawe ulahlekelwe umsebenzi. Lahlekelwe umsebenzi. Ungeza apha phambili ungalahlekelwa ngumsebenzi. Lahlekelwe umsebenzi. Nawe sisi. Okay. Cela ibandla lonke istreshane izandla. Istreshane apha kuba. Thank you Jesus. Phakamisani izandla nina nonke nemi phambili. Jesus. Bendi lahlekile kodwa manje dithola akanisho leyo nto esho njalo bakhara basana. Yes Lord. Alekemos. Ados rapasatara nguThixo obuyisa okulahlekile. Thixo uyathandaza mawubuye umsebenzi kamama in the mighty name of Jesus. Yonke imimoya eyayimelene naye otshiwe uNkulunkulu ihlulekile. Shupakata Sheneleka Yakababos
Leke mondi di bakusaka. Zeke broska damaya. I speak restoration of my God. Liparando suka. Liparasita baya. I speak restoration, Almighty God. Leke bondo di babas yana makadini. Restore Thixo umsebenzi wakhe. Okungenzeki kubantu kwena Thixo wethu kuyenzeka. Mawubuye babo umsebenzi. Mandele bosika shadeya ya mama zoko parato shakaya seketele bobos Thixo mawubuye umsebenzi vule izincango Thixo wethu bafumane umsebenzi abantwana bakho yenzela ubuhle bokudunyiswa kwegama lenkosi yethu Yesu ngocobisa bona. Yes Lord. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hosanna. Hosanna. Master Jesus. Father, in the name of Jesus, I command every spirit, I command every demon to lose her now. Your spirit, I command you in the name of Jesus. Take all your stuff and go right now. Lose her in the mighty name of Jesus. 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 Loose. Loose, be free now. In Jesus' mighty name. Koshatakaba. Zoko brondo boshikaba. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kabela nu yesi Sunday school. Selemkile kaniqhubela uThixo iSunday school. Hallelujah. Nginibeka izandla. Nginithandazele. Nangomso nginiphinde. Okay bazana kulungile ngowenu. Benibona ixesha mina into inganikhulula. Izobuya ngomso nginibeke ngomso. Andini na namhlanje niyazifuna. Okay, anikhulekela namhlanje ngibekisa kusasa izani anoint. Ngcoba kusasa. Special anointing kusasa. Ngcobo la kusasa lokuvula iminyango. Luyavula. Praise the Lord. Abandivanga ndithi ucobo la kusasa ilolo luvulayo. Luqale kwa namhlanje. Cela siphakame thina sonke. Siphakame sonke ngenyawo. Khanizise abantu abadala kuqala. Makhulu kuza bomakhulu. Makhulu wosa. Then bese kulandela bonke abanye abantu. Ilethe abantu abadala kuqala. Thank you, Jesus. Bangeza abanye. Namhla Bangalandela abanye. ebongenze Thank you, Jesus. kenzo wakho. Ake siphakame isandla sethu. Baba, naba abantwana bakho Thixo wethu. Baba ngiyathandaza igama lenkosi uYesu. Akuthi Thixo ndithi nibeke sami isandla wena ube sobeke sakho kuqala. In the name of Jesus. Ashas ngicela abantwana bami nivukeke manje ukuthi ndiyathandaza. Abantu bangabethakali kabuhlungu, bangabetheki kabuhlungu, nibanqande, babambe. Right? Thank you, Jesus. Jesus. Power. Jesus. 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 Jesus.
sondelani kum Jesus kusukela Jesus namhlanje fire in the name of Jesus 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 sondelani kum Jesus 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 fire Jesus 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 mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Fire of the Holy Ghost. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus. 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 Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus. Jesus mighty name. Jesus. Jesus. Jesus mighty name. 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 Jesus. Jesus. Jesus mighty name. 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 Fire of the Holy Ghost. Jesus mighty name. Mighty name of Jesus. Jesus mighty name. 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 Come on, let me see Sunday school. Akesiqhubela uThixo wethu Sunday school bangcwele. Praise the name of Jesus. Uthatha umfundisi angakeze ukuzobulela uThixo. Bonke basibukele emakhaya. Thank you for your support and thank you for your prayers. I know you are praying for us as senze umsebenzi kaThixo. Kukho abantu abangekho apha eMthatha, abanye bakoThekwini, abanye bakoGauteng, abanye bakwezinye indawo basinxusela basikhulekisa. Siyabulela kakhulu bazalwane imikhuleko yenu. Siyabona amandla kaThixo akhona. Iqhubeke nesikhulekisa. Bese kokugcina ngiyacela isupport yakho, nikele umnikelo wakho ukhululekile nje, utransfer, udeposit, uthi mfundisi alihambe ivangeli lika Yesu. uThixo umusa anisikelele nonke kumakhaya ngamakhaya. God bless you. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.